Đã bác sĩ chúng ta là chuyên gia dịch vụ đã bác anh đi bác khám hành là đã nó tự nhiên đã cho các bệnh nhân bác anh đi 이곳은 이제 실제로 사다 되게 맛있어요. 자, 하는 것 비트리기 이제 후지스노. 자, 다음에 또 있을 때 비트리. 자, 이게 engin 파이. 자, 하나. 그리고 설 비트 거기 상수치스노. 자, 그걸 박시다. 설 비트 거기 뭐가 있었음? 아, 파파오. 이제 이렇게 들고 왔습니다. 자, 허스텔선. 허스텔선이야. 자, 허니풀. 자, It's 토니풀이요. 한번 보여드리겠다. 니콜 네? 자, 니콜. 우쇼, 그렇게 우리 세개 나서 다들 무대에 밑에 나와 그렇게 지우는 것 같은데. 분리콜 됐는데 분리콜. 글쎄, 양말이 좋았어. 나 그제도 설득도 보면 약간 유학 사기네. 양말 내게 주지? 좋아. 양말 김제때 좋아하는 거. 자, 진수 김제때 좋아. 자, 양말 내게 오늘 갔다 할 때 양말 내게 좋아가 그런 오, 약수 넌덕이 왜 잘했지? 자, 가지고 자, 그때 다들 싫은 세트긴 다 한번 할 수 있으면은 자. 그럼 이렇게 약 생기지. 나 목 때리려고 피치가 무슨 잘해. 이거 뭐 답답하게 소리더라고. 친구 맛이 먼저 이거 가슴 소리. 뭘 맞춰라. 자, 됐네. 자. 자, 뭘 잘해. 자, 이게 밑에 약간 이혼자 같을 텐데. 자, 집에다 거울 어디 가서 스피커인데 운동을 왔다 나이트 왔다 느낌에 자, 게임일까 없지? 신들 자, 다섯 군데 얘기했지. 자, 오리 군데 얘기했는데 그대 저희 혼자 먹으면 오지 맛있네. 이거 뭐라 어떻게 같이 저게 그건 모기가 그런 거 분위기 그리게. 언니 그 기술을 나 없어지겠지. 자, 나 그거 복수제 타면 자, 복수제. 두 번째 건 산이라는 소리 되게 잘 듣게 되시네.
За ногооны талбай 25 минутын дуун хэлээ гэж хэлдэг. Шийд юм чинь үстэй. Дээд мата барааны үн тэмдэгтэй гэж хэлдэг. За тэгвэл хувь гэдгийг бид нэр энэ ойлголтоор бид нэр чинь зөндөө сонссон мэддэг бидний амьдрал дээр үргэлж хэрэгждэг. Ер нь цааш та нарын амьдралдаа энэ хувь гэдэг ойлголтыг ихээр мэдэх шаардлагатай байдаг. Олон хүмүүсийг цааш хэлдэг амьдрал чинь. За одоо тэгвэл хувь гэдэг маань хувь гэдгийг өөрөөр бол процесс гэж нэрлэдэг. За аливаа зүйлийг тэнцүү хуваагаад зөөн тэнцүү хуваагаад нэг хэсгийг нь авч байгаа тийм үзүүлэлтийг нэг процесс гэж хэлдэг. Процесс гэж хэлээд цаангийн одоо энэ тэмдэглэсэн шиг за нэг процесс гэж хэлдэг. Нэгний тавиад нэг процесс гэж хэлдэг. За та нар энийг маш сайн мэдчихэж байна. За тэгэхээр бидний одоо өртөнд сонсож байгаагүй тэр процесс гэдэг үг хэлж байна. За тэгвэл та нар хувь гэж яриад байгаа тэр үгийг чинь юу гэж хэлдэг байна? Оо процесс гэдэг байна. Тэгэхээр бүхэн зүйлийг хэдэн тэнцүү хуваана гэж байна. Дуун тэнцүү хуваачна. Дуун тэнцүү хуваасныхаа нэг хэсгийг нь авах хэдэн процесс болох вэ? Нэг процесс байна. Хоёр хэсгийг нь авах хэдэн процесс болох вэ? Хоёр процесс байна. Гурван хэсгийг авах 3 процесс байна. За тэгвэл 10 процесс тавиад 10 процесс-ийн 8 өргөсөн байлаа гэхэд хэдэн процент өргөсөн гэсэн үг вэ? 8 процент үү? Тиймээ. Хэдэн процент өргөсөн? 80%. 10% гэсэн үг хэлчихсэн багш. 10% хэдэн процент гэж үзэх үү? 100% гэж үзэх. Тэгвэл 10% бид хэдэн процент хуваах вэ? 10 юу тооцоолны нэгийг 1% гэж хэлнэ гэж хэлсэн дээ багш. Тэгэхээр 10-ыг бид хэдэн хуваах вэ? 100% хуваах вэ тийм ээ? За тэгээд за 10%-ийг хэдэн урсгалыг авах вэ? 8 урсгалыг авах. За 8 урсгалын içinde 10%-ийг 100 хувагаад 100 хувагаа. За тэгээд хэдэн үргэлжлэх вэ? 8 үргэлжлэх. За одоо энэ хатаа үзлээ. Энэ хэдэн үз вэ нөө? Энэ хэдэн үз вэ? Энэ шиг хэдэн? 10 байгаа. Даашаа нүг хэдэн? 10 байна. За тэгэхээр хэдэн байна? Оо байна. Зүүн хатаа тагаад үзлээ. За багш нь хэдэн үзийг бодчихсон байна? Нэг үзийг бодчихсон байна. За үүнийг бид нар алсын үсэг хараад хэлэхдээ юу гэж хэлэх вэ? Зүүнний нэг. За зүүнний нэг гэж хэлээд үүнийг өнөөдрийн багш нь тань хийвчтэй таваад цацгаа тэр зүйл маань зүүнний нэг буюу нэг юу гэж хэлэх вэ? Нэг. Тэгэхээр бас нэг юу гэж хэлэх вэ? Нэг процесс. Нэг бол хандаа их багш асууж байна. За нэг процесс. За тэгвэл энэ нэг процесс гэдэг маань зүүн хуваасны нэг буюу алсын үсэг хараад хэлэхдээ X таасна. Зооны нэг. Бүтэн зүйлийг зүүн хуваачаар нэгийг авах гэдэг чинь нэг процесс юм байна. Багш нь нөгөө 10% шүү дээ. 10%-ийнхаа 8% нь урсан гэсэн чинь бид нар яах вэ юм бэ нөө? 10%-ийг зүүн хуваачаар 1%-ийг авах хэрэгтэй юм байна тий. 10% гэдгийг зүүн хуваах юм шиг. Наад үсрийг хийх 10% хуваачаар нэг. За, цаана мөдөд гахгүй хэсэг дээр ич. 10 тус байгаарай. Их хамт үгдээ 10 тус байхад За, хит 11. За, 10 багсны нэг зүг хэсэг хэсэг байна уу? Нэг бүгд 11 нэгтэй хэсэг байна. За, тэгвэл 8 урсан гэж байна чинь. Хит бүгд 18 болсон уу? За энэ биш байна. За тэгвэл одоо хараарай. Энэ хэрэг энэ 10 хэсэг байсан. Энэ 10 хэсгээ бид энэ хатаа энийг. За энэ
나 그거 인 거, 저런 데 무슨 잘 시작해 봅시다. 자, 이제 보시다 문제를 봅시다. 바서는 달리는 시진 정동, 내는 시진 가위, 달리는 아로는 시진의 소라 밑으로. 자, 대기를 봐보겠습니다. 시진 전. 자, 바퀴들 씻어. 내리 씻어. 내 씻은 씻은 없어. 바위는 없으면. 자, 어르기들 씻어. 아르기 씻은 잘 씻은 없어. 돌아가긴 없으면. 자, 이 나가 비슷한 나간 이유 때문에. 잘 있으면. 자, 두 번째. 이님. 자, 이제 갔다. 자, 이제 왔어요. 갈선인데 집에 아홉 시째 들어가게 넘고 얼굴도 털어. 다시 때 나 그거 사는 오늘 비슷대로 맞추다. 맞지? 시스시 앞들 하나 이렇게 있어요. 자, 맞지? 있으면 자기 비슷 시킨대. Bak nerede seçiliyorsun? Bak nerede seçiliyor? Nerede koyuyorsun? Ne? Nerede seçiliyor? Hiçbir nasıl? Haberin nasıl? Ağrısı nasıl bir çıksın bize? Ağrı çıksın. Ağrı seçildi, hiçbir nasıl? Daha sonra nasıl? Daha bu sayfanın 인들 başını 하이스타기스크 나갔을 때 요니까 요 아르테미스 하나를 앵기무스 하나를 이렇게 있을 때 자, 낸니 탑 앵기무스 하나랑 낸니 탑 있을 때 낸니 탑 소외는 하나 있을 때 서로 소외는 서로 있고 낸니 탑 자, 아빠, 나 사심 하실 줄대로. 긴 밑에 시대 시스템에 이렇게 맞춰 줄대로. 긴 밑에 시대 시스템에. 아니, 자기가 내 좋아하기 갔을 때, 자, 자기 내가 좋아하겠을 때, 자기가 내가 자. 자기 탑 때, 탑이 내리면, 내 탑은 누구지? 아론이 들어가? 뒷부분 아론이 남이 이거 가라 한번 붙여 내줄까? 자, 그림 들고 보았습니다. 내 가위 앞뒤부터 가라 이렇게 자. 자, 뒷끝, 매운이, 들어간 쪽, 발밑함. 자, 이것은 아론이 앞뒤에 들어가게 넣습니다. 자, 낮춘 뒷끝, 아론이 들어가는데, 자, 아론이 들어가. 자, 이는 바퀴도 보고. 나는 자기 시스템 가위 약품도 없는데 없어. 나의 나를 듣기는 나의 나를 알면 알아 시스템 기진 없는데 나라는 없어. 나도 이 나의 공부 기는 안 시스템 시스템에 이게 인생인데 가는 지시 치켜. 네, 명리 들어가서 다른 자부고 특히 그저데 내 나름이 들어가니까 나의 일이 아시지 않지 시스템에. 자, 바퀴 시스템에는 자, 그거다가 니들이 소원이 걸려 편지. 자, 아름다운
тэгэхээр энэ олон тийм үү гэдэг. За ингээд танилцуулгууд ингэж болж байна. Жаргал 3 болно үстэй. За энэ зооны хуваар танилцуулах хэд байна? Оо жаа тавьдээ. За тэгэхээр энэ хоёрын аль нь их вэ? Бахны идэл шигтэй. Бахны идэл шигтэй шигтэй. Хахад 8-5 гэж бүсэр хуваар бүрийн амнаас хайдаг бид нэр энэ шигтэй хийхдээ заавал ингэж артем тухай хичээлээд ингэж харах шаардлага байна тийм. За үүнтэй адилхан одоо хараарай. Энийг нөгөө процентоор шийдэж, процент хийж үзье. За хэрвээ багтаа 8 шижтэй 8 төгрөгийн онцлог бол яах вэ гэдэг. 8 шижтэй 8 төгрөгийн онцлог юу гэж хэлэх вэ? Оо ямар мундаг ингэж 100 төгрөг гэж хэлсэн юм шиг. Тийм ээ. Баг хэрвээ 8 шижтэй хараарай. За бүгд тэгэхээр баг хэрвээ 8-ыг онцлог гэж үзвэл бид нэг юу гэж хэлэх вэ? Нэг бүхэл буюу хараа 8-8 жаагаар юу гарч ирэх вэ гэдэг. Тийм 8 шидэх байснаа хэдийг нь онцлоо. 8 төгрөгийн онцлогчдаа батмаа нэг бүхэл бүх юм хийх гэсэн бүх ажлаа хийх учраас энэ маань юу болж ирэх юм? Хой болж ирэх. Тийм 100% буюу юу гэж хэлэх вэ? За 8 шидтэй 8 төгрөгийн онцлогч. За харин энэ оргилыг хэдүүлээ харъя. Оргил 10 шидтэй 6-ыг хийсэн. Түүнд оргил хэдэн процентыг хийсэн бэ? Хэдэн процент хийсэн бэ? 60% хийсэн биш тийм ээ? 60% хийсэн. За тэгвэл энэ ардын удирдлагыг бид нар процент руу шилжүүлэхдээ хасаа энэ 10-ны хэсгээ 100-ны хэсэг болгож 10-ны хэсгийг 100-ны хэсэг рүү аваачаад процент гараад ирдэг байна шүү. Гадаа энэ 60 гарч ирэх юм үстэй. За энэ тэгвэл нөгөө батмаа энийг бид процент шилжүүлэх юм энэ маань хэд болно? 60%. Энийг процент шилжүүлээд хэдэн процент болох вэ? Аха. 100-ны хэсгийг шилжүүлэх нь яа гэдэг? Хэдэн 60% болж байна. Тийм ээ? Арайсаа 60% гэж хэлсэн. За одоо бүгд намайг нээчихвэ тийм. Окей. Дасгалын нэг процент юу хараа. Бодох 122. 122. За тэгээд багш түрүүчийн нөгөө асуултыг асууя. Нөгөө 10%-ний 8 урагсан гэх чинь хэдэн хувь урагсан гэж үү? 8%. Чи үстэй. За одоо таны тэтгэл дээрээ бичигдээ 10%-ээс 10%-ээс 8 урагсан юм. За түүнийг 10%-ээс 8 урагсан гэдгийг та нар анхны бүсээр хараад бичээрэй. За ингээд бүсээр хараад бичээрэй. За 10%-ийг тавьснаа 8 урагсан гэхээр чи яаж хийх вэ? 10-ны хэдэн урагсан? 8 урагсан тийм ээ? 10-ны 8 урагсан. Үүнийг анхны бүсээр хараад шилжүүлэх хэрэгтэй. За энийг анхны бүсээр шилжүүлээд 10-ны 8-аар өөдөө 10-ны 8. За энэ нэг тамга гарч ичтэй өөрөөр шилжүүлээд яа. За энийг одоо процент руу шилжүүлээ. За 0.18 гэдгийг процент болгох юм яах вэ? 10 тийм ээ. За энэ тэгвэл хэдэн процент вэ? Тань хэдэн процент жишээ нэг 8% тийм үү? 8%. За 10-ны хэсгийг бид нэг 100-ны хэсэгт авч тийм ээ. 100-ны хэсэг нь хийж үзэх үү тийм ээ. Тэгээд үзээд энэ маань ерөөсөө хэдэн 80% байсан юм. За тэгвэл багш дахиад бодоо. За тэгвэл 20 хэсэгнээс 10 өгсөн дахин. Яг ямар өгсөн бэ нүгдээ? 20 хэсэгний 10 гэсэн яг хэдэн хэсэг вэ? Хэдэн байгаа? Тэгвэл энэ хэсэг гэсэн үг байна. Оо ямар мундаг ээ. За тэгвэл 20 хэсэгнээс 4-ийн 1 нь өгсөн дахин. Хэдэн процент гэсэн үг вэ? 5%.
Tembel. Nasıl tembel? 자, 뭐다가 해가 됐어요. 혹시 어찌 뜨거야? 하나가 이거 어때요? 어찌 뜨거는 야 가슴을 없는데. 기분 무슨 자, 자연스러운 또 자연스럽지만 기분 뜨거운 아이고 빨리 없으면 아로마 같은 맛이 빨리 없으면 자, 지금 어떤 사람이 봤어? 이니가 있다고 그랬을 이 지시에 니기스 나와요? 자, 이 지시에 Те 같은 зоны поручили делать дальше не зоны поручили. И все зоны поручили юзе, а чем бережено? Да, зоны. А где ты хочешь сюда? Да, зоны поручили. А мне это надо. Да. 자, 이해가 되겠지만 이 지식보다 아니 할 지식을 비추기 때문에. 근데 모르시는 거 두어 기치겠다. 이거 두어진 것을 말씀 정해 놓고 지치겠거든. 인식이다. 오, 야만 못되겠네. 나는 그거 이때 링기부터 가르치지. 너네 다른 거로. 아, 나 지금 좀 아, 그렇지. 나랑 치기. 나랑 치기 힘주고. 아, 나 처음에 해로 모르기 때문에 해로 무슨 뜻을 지는다. 알았어요? 자, 무슨 왜 굉장히 이렇게 가르치고 있는데? 자, 하나. 목재를 두고 인피스는 내 명언에 이렇게 가르치고 있는데? 이거 무슨 말이야? 내가 거야, 자, 이거 지금 나 무슨 일이 나서다 그래라? 손이 닉동 밝은 사업이잖아. 이님의 빛은 길을 움직여. 자, 이는 아침부터 하루 쉬지도 달아라. 자, 손이 닉동 밝은 사업이 아침부터 하루 꼭 쉬지도 뒤집을 때, 뒤집게. 아, 니 부부 그 자식 때문에. 자, 니 부부 지금 인자 나한테 없을 때, 니 부부. 손이 밝은 사업. 닉동 밝은 사업. 야, 이미 어떻게 됐어? 나 오니까 잠을 때리기 무슨 복사가 그렇지. 네 부부 집사람이지? 기쁜 싶었대. 아까 막신 못 때리긴 노래는 못들 바꿔 싶었어. 복사 잠을 때리지. 아하, 이거야. 오, 이때고. 홀로. 님 그랬나? 무슨 님 내지? 이는 이돼. 근데 이 부부 집사람이 있는 거 싶은데. 우사하니 한입술, 입술 어디서 나오노? 아니 한입도 없으대? 아, 좋았다. 스매트, 밝은 사. 이게 지 소화기억이 지쳤다 했는데. 기분도
det. Ja, der er det det. 자, 핸드스를 위에 주셔 갖고 오시대. 자, 액션이 했어요. 나오는 데도 잡았을 때 좋고. 어떻게 했대? 지금 네가 지금 보고 있으면 부셔다가 해야지. 기계 기술 말씀하시면 이게 일만 닉스를 해서 하는 거야. 액션이 있어요. 자, 아까 보잖아. 자, 아까 한쪽 머리 살이 그래. 갖다 맞춰서 한쪽 머리 살이 살아야. 자, 한대 사대. 자, 이제 살아서 쓰면 되면. 자, 살아서 쓰지. 디리고 좀 쇼이 돼. 네, 여기 지고. 오, 니 퍼센트. 자, 다리 하는 소리. 나랑이 그 비슷할 때 등을 벗으면요? 그쪽으로는 네 등을 벗지. 이 일어나 기술 captar para veniste. Todo captar. Todo captar 밑에 네 기호 주투게. 네 그거 주투게. 나네 그거 되나? 무슨 사람 눈이 시스템 벗으면 또 와서 무슨 사람이 벗지. 우리 그거 어때? 이쪽 모르는 거 같으면. 밑에 무슨 작업을 이쪽으로. 아, 밑에로 어때? 나 밑에 이쪽 머리 줬을 나 네 그림 한번 잘했지. 나 이러고 있지. 나 한번 죽지. 나 무슨 살았어. 나 이때 죽지. 아침 인기부터 하긴 있겠지. 너니? 자, 너는 다시 뒤끝에. 아, 너는 뒤로 뒤로. 아침부터 사가리 뒤집었다가. 자. 아하. 자. 굿. 자, 자, 따라했어. 자, 누구니 국생이 미치기 좋았으면 했을 밑에 있을 것 같은데. 오케이, 이쪽으로 치냐, 저한테? 90점 소윤이 있을 때, 90점 소윤이 있을 때, 긴 것 같은데, 이쪽 있을 것 같은데. 아, 너한테 있을 것 같아. 이쪽으로 했냐, 쓰네. 그래? 너 좋네. 자, 근데 니가 앞에부터 다시 이쪽인데. 자, 그쪽으로. 너 왔으니 그쪽으로 되지만, 그쪽으로 유야, 그래. 헐 빼네. 헐 빼요, 유 지트게 네. 자, 네, 잘해. 잘해. 자, 잘나 살아. 있나? 요 각각인 기술적인 것 같은데. 배고픈. 기술 것 같은데. 바이오린이 기술 것 같은데. 그리고 후에 각각인 바이오린 이런 것 가라. 기술 적인 거야. 배고픈. 자, 잘해. 자, akan suara jadi maksudnya sino. 돈이 잘 되고 얘기가 딱 중요한 거죠. 돈이 잘. 자, 박수 장관. 나니 받았어요. 왜 준비해서 왔다? 옷 때. 진수품 좋아하시는 진수품 좋아하시는 자, 구름의 얘기긴 서야급승 자, 서윤의 얘기긴 무슨 게 하고 있어 서야 기술 쓸 때 있습니다. 구름의 얘기고요, 기술 쓸 때 다른 상품 다른 상품 장기할 수 없이는 이소가